Bor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nak benta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka Limpong ba ka bakat nyo jong kirang ba ka balang Catholic jong ki prat ligi zone ki bahap hapo ke jalan yang ba Shillong blapin long da ka sinjuk ki sengrang ba Catholic Shillong Archdiocese ka blalong hagas ki ublay ka khandai tu uyayong ara cara punrio ka long ka basyongkun ringkat ke jingashim bentalang jong ki pa irunget jong ka Assumption Church Parish nong po ka bahap hapo ke zone 6. Lasdang ikan ika Limpong ba hakat pratuk uyayong arcara punriu. Kalau kapang, tungin om syong tad, banle iya kababha, larang ngimle aswai, hakaya kababyang, ngin sayo ila kabainong. Belasot de kasiti jong Apostle Paul, sikinong Galatia, nakbenta ki delegate, ki bami kamat, naki parish, papera-per jong ki prat ligi zone, hakabalay shim bentalang, the auxiliary bishop Kajilan Yamba Shillong, Most Reverend Bernard Lalu, spiritual director Reverend Father Andres Pariat, parish priest Kanong Po Parish Reverend Father Peter Imle bat kiwe kiblasha khos ngau bha. Hakas ngi ublay lapin bentai ka mas bakot hakapor min step do Archbishop Kajilan Yamba Shillong Most Reverend Victor Lingdo bat hakapor steng sngi lapin long sagi cultural program bat lapin kot yaga ni Limpong ba de ka jingmani yaga sacrament bakot tam kaduan bat ka jingpen hia de ka lama do Most Reverend Victor Lingdo hakabar lapin benaru yaga Limpong ba ka bakat pra jong ka senjok ka bansalong hausnam arajar punyo haka parish umbir Tripoy district ka bahap hapo ka zone 7. Kita Deuteronomy real
Kerana ni bagi yo plan dengan not dengan mesin. Ialah hayin, ialah bersenang, ialah ikai berkopi, ialah ikecipa, ialah ikeciplay, ialah ikan jiem berpacu pi dengan besar, dengan tin, dengan kam cepi, baru ki primitif bagi dia kena bercoba Yesus. Hal
syajidam jombi doyaram yang berdoa kemet kasnam jombi kenapa kita boleh sesuatu bagi seruspa mewa intas syajidam lajulo Bapak dari Spiritual Director di Pemerintah Parish, Bapak Salam Negara Dikasih Bapak Hasul Salam. Dari Kemen, dari Singapura, Yopei, ngapain pernah pada anomi teruseng rangka Catholic National Addresses, Bapak Akra Salam Parish Umbir. Tetap kita ada pinsok, tetap kita ada pinsok. Kalau kita ada pinsok banyak, itu di memberikan National Addresses bagian. Kum aktivis ngakan tu yo paiba. Lai khasi jongi udai jingsha jaga not iya seberapa we. Kano ka jingkio hakari. La da kakak sarngio na kat ku jingsngeo. Kamut ka jingkio sepe. Pi iba yuwe kiseng bahalang gile ba baha gile ya ba kersan lang kan. Kersan lang la da ka we ki political party gile ya ba baha ka we dem kersan lang kan. Kani ka diga ega ba ngin perkat thamais ni shmat kersan lang kata ka wara yo so jing jrok nang ba gilong dian mandian kin pelong ya kakam ka banga ngate ya pi kum ku umngap ka bagi long dian kin chu bambe gitu umngap batiang ka banga ngat ma pi mitel tang tak blesbu